그렇게 같은 시도 신기 이건 매 만드시게 만들는 싱아 루미싱이 춘는 싱아 루 에 니토로 알글라온 코스 에 피네나와이 and I can show you whether kabagat and then seeing alana ask na pa tudang ni ki pel seeing yawan kos alana fetching alana sasali alana tola gang alana hangin alaman inging shik alana and you cannot complain it's just beautiful hoyo should be fresh sing at the garana na perfect weather na pa im seeing abang ngaki me ngaki pangan assume nge share na assume rock clock singa na pe na ko nga fi recommende ulla ke ate tala na me weather finan ko shaingi na pang ma singa nangan ko na yak mitigi nga me da kan gi live broadcast ilak nga ni tala me weather and sana ki me cellphone sin tigingan magain me share na si was pe matem ta finan ko shai kum ko sinita la me fukan ko siya laugh ko ing ko off ing ko fat ing kainin o ing kana kinga kalim ya ing na munita ko siya lagalawan course fina na why I want to welcome you thanks for sharing your precious time with me this evening. You're in Hawaii. It's 5 minutes after 6 o'clock Monday evening, June 12th, 2023, of course. Calling in Agatfin Monday, Nayan Federated States of Micronesia, Wang and Guam, Ildal, Min Aulong Ulpa, and Guam, and Chuk, Ildal Fashmetikikat, and KOSRAE, Ponpe, Aulong Ulshie Fashmet. A time difference, Guam, KOSRAE, Ausifana, me, Pangayan KOSRAE, Ausimit, Fashmet, Dikian, Guam, Chuk. Amasya nga fact Guam, Chuk, Min Guam, Chuk, dal on the same time zone. Dal time si fan na. Ay ngayon nakatfin Monday, na Guam, Chuk, dal Tuesday, Niton kosh alakay la luo. Kita wanentok finan Guam, Chuk. En ko siya ponpe, Maniton kosh alakay la autolu. Tawanlentok ke Tuesday. En ko Palau, same thing. Tuesday 1:06 in the afternoon. Nashville, Dallas, Texas, Tennessee, almost 6 minutes after 11 o'clock Monday night. And Seattle, Washington, Papangasian, Mapkantin, Maikusayam Tawe. Ildal au me, Mnidon ko salgala ya ke ikon ko fungin Monday finan Seattle. And Majuruko and Masal na beautiful island of Nauru. Ildal me Tuesday, 6 minutes after 4 o'clock in the afternoon. Aprani ni kaila pangay. Ana kinga kalima nyina finanawai kat miniti kyosh alakilawon kosh Monday evening. And then for Colorado is 7 minutes after 10 o'clock Monday night. 7 minutes after 10 o'clock Monday night. Aki si feel pen na pangak na shum. Nga sang kung sa cash la broadcast sila kinagatfa. Tagani paraila ipakshi la yumatan katfulat na lash nagatfa shruang na ki broadcast sila. Sang kung sa cash la.
Warum du kan ipro na manas? Nakataflok yan naki me protest silas nge katagan ipro. Kumgat flaten alas falkerin fakula kula malap ke lang si payalom na shares kumaki en kene kuwo katnitirela lang silom gum kalgunin na akin siwi ka da koi kat ke mo las kula malap ke misle mana gua mas kumessenges ke funksje som la kum de kaskat jak ke olde tuse nie na kachune kan mandelom matan tawagien matan week painge na manas pa mutal mana gua siya magatrela de ver fall na ge akko gum gudin de legatle yemutom babam dal na manas akyokle lal fungi las siwil pa na singan matalom in kain alle na gasline siya skrin kain akelen le me woka me fall krin ra in sang aking anye kom nag-fintrack sila peki pel siya niya papamental na manas akmise akoye leila kitin kain atap tapi ka mama kitin akfarsi yok na mama nga shaman ka akfarsi ki pel siya in kain sang nawe kat le in kain sang kashikat kai siya kirin kain ra tailok klas ka sham yok na sham lasha kitin sam kumpe and kewa in the rela force Pat kulo mala pwede la wangin pe ito las wangin kain si fena las kita pangkomin wika kim tawa ni ki shaf la meche luma wiya pe ki pel seinya pa bamdang na manas wala los pe akaye akoye esta mana ke washe matako yok na ni sinne si papa si martalik na da los pe esta oye sa fallen fela ma akupe ye ko aktikal kal ye mo lalos leila los inakalin pela kompa finrak si fan na Intraksi fan na mai kain kyari kat ke mama kat palakin ke mo la shamitikal kal leila kat in kalwani finne upena shesh ka finne meshi ma shikyak ke mo la sha green focus ne ke rek malasha kat in kain kalwani na akwoye me rek malasha mo dong green kain aklen la mani ko ma shikyak ke mo la ma kumaki ma upe ka finne mama kat force kan la ke kete akelin mo maingiti matagal kesipen makumaki na sis babam tal papa nang gede pang na sungguh na skestain sis dala krin akelin mo na kewa matayang lama na kewa siya masikyak ke mo ulas kalwin na inchuk inako stain na gemasap babam ayok na nakiwa kasi niya gede pang ko minana manas na finan ko siya harfin shaklas na ki matan malim fasha wikse mit ke malim fasha yar special election si Katita katakelin scripture long akas makinigat kirinta la might ma gain me leadership position ka mama ilos aske takta ka rikmaki mitnanan ka anasye in swashna kay wa ma arsfin felse ingena leila kat nafona inakelin la ki kumakali mi siya kumpa kikati ka akia kasi may ki position lalos ngayon na rek malalos ay losing kain akalin pala wangin kain si fena lalos wangin ito lalos si fena leila las ilosing kain pasisyarin syukum nakiya ko klarfinen KOSRAE wangin first may kunisya talepang na syum rek masyuos lan may yok na losya ma ita kain in kain me Orarik malalo sin kain far fal na mama kumaki na sis kadito la
Aqua class of in färske aqua man ko fälle gite prosperous gite färske misle gite me e so ye wo kidin makain matafin felsing akfletje ko malun no shum ben ko wain mo las kat kulo mala pjokle mo sham from go yokle mo kai filaster shakta yokli ta ko warik malasha in kain fakak la katita kim kat changin shum kat talik na tum kat motorik malum at prayan shum babantale kat fakulo kaksekin gom kenin mo tum Jesus Christ metang las kat pray amen al ipangan pray sila nga silpe sang sagon ngayon siwil pe na akyok ye me broadcast ilas ngayon sharam kitchen nine. Oh man,
I don't think there's any volume on this. Hold on. Oh, I don't think there's any volume on this. Hold on. Oh, yeah, it's actually okay. Sorry about that. Okay, hold on, hold on. I want to make sure, okay? I want to make sure. Okay. Oh, sorry about that. Oh man, what a mess. What a mess. Okay, so there's actually a volume on this. Yes.